салому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ман Ҷамшед Ёров ҳастам, роҳбари бунёди Бузургмеҳри Ёров, ва имрӯз мехостам ки дар бораи парвандаи чоршанбе бо шумо ҳам суҳбат шавам ва каме онро таҳлил кунем ва ба саволҳое ки айни ҳол дар ҷомеаи мо паҳн шудаанду бисёр расонавӣ шудаанд, яъне оне ки барои чӣ парвандаи оддӣ барои Тоҷикистон моддаи 307 ва аз қабили он парвандаи оддӣ ҳастанд дар боздоштгоҳи муваққатӣ, яъне ки дар СИЗО мегузарад, на ин ки дар суд. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо аллакай медонед, аз ин хабардор ҳастед, нисбати чоршанбе бо ду модда парванда оғоз карда буданд, бо моддаи 189 ва моддаи 307 қисми 2. ва дар рафти тафтишот хеле аҷиб ва хурсандоварам ҳаст ин ки моддаи 189 гирифта шуд ва фақат як модда мемонад, моддаи 307 қисми 2 бандҳои А ва Г. ва барои ин модда ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Вале барои чӣ суд дар боздоштгоҳи муваққатӣ дар СИЗО мегузарад, вале дар толори судӣ тибқи қонун намегузарад? Ин саволи асосӣ мебошад ки мехостем ҳаминро бо шумо дар ҳамин барномаи худ фаҳмонда диҳем ва бо агар имконият бошад шумо метавонед ҳамроҳ шуда фикру ақидаи худро дар ин ҷо иброз намоед. Пеш аз ин гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин модда чӣ маъно дорад? барои чӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст бо қисми дуюми моддаи 307? дар кодекси ҷиноятӣ оварда шудааст ки барои даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ. диққат кунед, яъне ки тибқи қонун, тибқи тафсири кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалҳои чоршанбе бояд даъвати оммавӣ бошад ва ин даъвати оммавӣ барои тағйир додани сохти конститутсионӣ бошад. ва ин даъват барои тағйир додани сохти конститутсионӣ ҳатман бояд бо роҳи зӯроварӣ бошад. яъне ки чоршанбе гӯё ба фикри тафтишоти тоҷик даъват кардааст ба тарзи оммавӣ ба тариқи интернет ки сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯ маъқул нест ва онро бояд тағйир дод, на ба роҳи тағйироти қонун, на ба роҳи интихобот, на ба роҳи раҳпурсии умумӣ, фақат бо роҳи зӯроварӣ, яъне ки бо ҷанг, ҷидол ва ғайра ва ғайра. ба ин гуна тафсир кардани амалҳои чоршанбе ман розӣ шуда наметавонам, чунки фаъолияти мақомоти қудратӣ, бастани ҳар гуна айбномаҳои бофтаро хеле хуб медонам ва боварӣ комил дорам ки чоршанбе дар ягон баромадҳояш, дар ягон даъватҳояш ё ки пешниҳодҳояш, суханрониҳояш, ибрози ақидааш дар бораи тағйир додани сохти конститутсионӣ умуман сухан намеронад. ман ҳамин худи мафҳуми тағйир додани сохти конститутсионӣ ё ки дигар хел ҳам гӯем худи сохти конститутсионӣ як мафҳуме ҳаст ки худи ҳамон муфаттиш ки ин парвандаро, ин моддаро ба ӯ бор кардааст, ё ин ки ба прокуроре ки айбномаро тасдиқ кардааст, ба ҳамон судяе ки ин айбро, ин гуноҳро эътироф мекунаду ҷазои ҷиноятӣ таъин мекунад ба чоршанбе он қадар ҳам номаълум аст. барое ки мо донем ки сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хел аст, мо бояд аввал назар кунем ба сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар сарқонуни мо оварда шудааст ки мисол дар моддаи 1 оварда шудааст, дар боби 1 моддаи 1 асосҳои сохтори конститутсионӣ. давлати мо соҳибихтиёр аст, демократӣ аст, нависта шудааст, ҳуқуқ бунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. бинед гӯё ки ва ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба се қисм тақсим мешавад: ҳокимияти қонунгузор парламент, ҳокимияти иҷроия ҳукумат ва мақомотҳои зертобеи ӯ ва ҳокимияти судӣ. яъне ки ба ҳамин сохтори конститутсионӣ чоршанбе норизо будааст ва даъвати оммавӣ гӯё кардааст ки ҳатман бояд бо роҳи зӯроварӣ, бо гирифтани яроқ, бо задану куштан мо бояд ҳамин сохти конститутсиониро тағйир диҳем.
яъне ки давлати Тоҷикистон, давлати мо бояд соҳиби ихтиёр ё ин ки набошад. Аз демократӣ чӣ хеле ки Тоҷикистон мегӯянд ки ҳозир демократӣ аст, аз демократӣ ба монархӣ гузарад, ба анархия гузарад, ба ягон парламентарӣ гузарад, аз ҳуқуқбунёд буданаш даст кашему ғайри ҳуқуқбунёдаш кунем, аз дунявӣ ба динӣ гузаронимаш. Агар ягона бошад, онро мо бояд тақсим кунем ба вилоятҳову ғайра. ё ин ки гуфтааст ки ба мо ҳокимияти иҷроия лозим нест, ба мо ҳокимияти судӣ ё ин ки ҳокимияти қонунбарор лозим нест. ин як бофтаи беш нест ки аз тарафи мақомот нисбати ҳамин шахс чоршанбе парванда оғоз карданд. ва саволи дигар дар он меравад ки барои чӣ чунин парвандае ки нисбати чандин мардум, садҳо ҳазорон одам мо метавонем гӯем ки дар Тоҷикистон бо ин модда, бо моддаи 307 ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, дар зиндонҳо ҳастанд. парвандаҳои онҳо барои чӣ мисол дар суд нею маҳз дар муассисаҳои ислоҳӣ, дар СИЗО, дар СИЗОи КГБ, СИЗОи МВД, ягон ҷои дигар баргузор мекарданд? Чӣ сабаб шуд ки маҳз парвандаи чоршанбеевро онҳо пӯшида мегузаронанд? Чӣ хеле ки медонед, аллакай 14 январ суди ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ бо таъиноти худ қарор баровард ки баррасии парванда, бинобар он ки ин парванда, ин қазияи чоршанбеев хеле расонавӣ шудааст ва мумкин ки издиҳоми бисёри мардум ҷамъ шавад дар назди суд ва барои адолати судӣ халал расонад, онро дар СИЗО мегузаронем. вале парванда кушода аст. чӣ маъно дорад? Парвандаи кушода ин маънои онро дорад ки дилхоҳ шахс метавонад ки ба толори судӣ даромада, ҳатто агар ӯ на шоҳид бошад, на ҷабрдида бошад, на ягон эксперт бошад, умуман ягон маълумоте дар ин парванда ҳам надошта бошад, ягон шахси манфиатдор ҳам набошад, вай ҳуқуқ дорад тибқи қонун дар бораи судҳо, тибқи сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи қонуни кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дилхоҳ шахс ҳуқуқ дорад ки аз кӯча барояд ба толори суд ва адолати судиро бинад ки чӣ гуна ҳокимияти судӣ фаъолият мекунад. мо мебинем фаъолияти мақомоти қонунгузорро, мо мебинем мақомоти иҷроияро. Қонунгузор қонунҳоро қабул мекунанд, баъзе вақтҳо дар телевизион онҳоро нишон медиҳанд. мо метавонем бо депутатҳо, ба он номзадҳое ки мо худ интихоб кардем рафта ҳамсӯҳбат шавем, агар албатта ки онҳоро мо ёбему, донем дар куҷо ҳастанд, ҳамсӯҳбат шавем, ибрози дил кунем, дарди худро ба онҳо расонем, ягон мушкилотро фаҳмонем, шона роҳи ҳалли онро ҷӯем. мақомоти иҷроия, ҳокимият, ҳукумат, инҳоро ҳам дида мешавад. вале барои чӣ халқ фаъолияти мақомоти ҳокимияти судӣ ба иштирок кардан, назорат карданро надорад? ҳол он ки тибқи ҳамин қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи сарқонун, тибқи тамоми қонунҳо ва тибқи мантиқ ин ҳокимиятҳоро мо худ интихоб кардаем. ҳам ҳокимияти қонунбарорро, ҳам ҳокимияти иҷроия ва ҳам судиро. ва ҳатман ки ва зарур аст ки ҷомеаи шаҳрвандӣ, шахсони алоҳида бемамоният дароянд ба судҳо ва дар дилхоҳ мурофиаҳои судӣ иштирок кунанд. албатта дар ин ҷо бояд гуфт ки ба ғайр аз ду категорияи парвандаҳо дилхоҳ шахсон метавонанд ки дар мурофиаҳои судӣ иштирок кунанд. кадом парванда ҳастанд? дар қонунгузор оварда шудааст ки фақат ҳамон парванда пӯшида мегузарад ки агар дар он дар бораи сирри давлатӣ сухан равад, ягон алоқамандӣ ба сирри давлатӣ дошта бошад. дар ин маврид парванда пӯшида мегузарад. ва категорияи дуюм ин дар бораи ҷиноятҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта, мисол дар бораи таҷовуз. албатта ки шахс намехоҳад ки дар назди издиҳоми калони мардуми ношинос дар бораи он ки ӯро чӣ хел таҷовуз карданд, бо кадом роҳҳо чӣ кор карданд, чӣ гуфтанд, чӣ хел амал карданд, баёнот диҳад ва ба ҳама гап занад. ҳамон худи нишондод додан дар назди прокурору судъяву хешу табору адвокату
худи ҷабрдиямун сӯдшавандаро дидан, аллакай ин як зарбаи психология барои вай. вале даъвати оммавӣ барои зӯроварӣ, сарнагун кардани, тағйир додани сохти конститутсионӣ на сирри давлатӣ ҳаст ва на ягон хусусияти шаҳвонӣ дорад, ки чоршанбеев аз нишондод додан ё ин ки ягон шоҳид аз нишондод додан шарм дорад ва обрӯи ӯ паст гардад. дар муассисаи ислоҳӣ, дар муассисаи тафтишоти пешакӣ, дар СИЗО гузарондани дилхоҳ парвандаҳоро ман ғайриқонунӣ меҳисобам ва ҳамчун роҳбари бунёди Бузургмеҳри Ёров ақидаи ташкилоти худро оиди он ҳукме ки мебарояд, мо боварӣ дорем ки албатта ҳукми айбдоркунӣ мебарояд, барое ки судҳои Тоҷикистон дигар роҳ надоранд, онро мо ғайриқонунӣ меҳисобем, чунки дар ин ҷо адолати судӣ аллакай дида намешавад. ҳоло мо намегӯем ки чӣ далелҳо пешниҳод мекунад тафтишот, чӣ қувваи қонунӣ доранд ин далелҳо, чӣ қуввае доранд ки гуноҳи Чоршанбеевро исбот мекунанд. гап дар бораи он меравад ки аз аввал бояд мурофиаи судӣ кушода гузарад, дар толори суд гузарад бо дастрасии дилхоҳ шахсоне ки мехоҳанд дар он иштирок кунанду оиди ин қазия ягон маълумоте пайдо кунанд. ин на фақат метавонанд шахсоне бошанд ки фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бошанд ё ин ки ягон рӯзноманигор бошанд, аз ягон ташкилоти байналхалқӣ бошанд оиди ҳифзи ҳуқуқи инсон, ё ин ки мониторинг гузаронанд. дилхоҳ шахсе ки аз кӯча мегузарад мисол ҳақ дорад ки ба толори суд дарояд ва адолати судиро бинад ки чӣ гуна адолати судӣ аз номи онҳо барқарор мешавад. тамошобинони азиз, фаромӯш накунед ки ҳукме ки ба Чоршанбеев мебарояд, аз номи ману шумо мебарояд, аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон. дар болои ҳукм низ ҳамин хел мешавад ва дар ин ҷо мантиқан бояд одам донад ки дарк кунад ки ҳукме ки аз номи ман бароварда мешавад, чаро ман дар баррасии он иштирок накунам, чаро ман дар бораи он маълумот надошта бошам. бинед, мақомот то ҳол ягон далел, ягон он суханҳони Чоршанберо дар бораи даъватҳои оммавиаш ба роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ ба мо пешниҳод накардааст, нагуфтааст ва инро ҳам зарур ҳам намешуморад. ҳарчанде ки ҳимоятгарон, адвокатҳои ӯ аз коалитсияи зидди шиканҷа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост пешниҳод карданд ки мурофиаи судӣ дар толори судӣ баргузор гардад, судя инро ба фикрам рад кардааст ва ҳатман мурофиа дар СИЗО гузаронида мешавад. вақте ки мурофиа дар толори судӣ гузаронида намешавад, дар бораи кадом адолати судӣ мо метавонем гап занем? бинед, вақте ки судя ба муассисаи СИЗО, муассисаи ислоҳӣ медарояд, аллакай муҳити девор, муҳити афсароне ки онро ҳимоят мекунанд, муҳити он симхорҳо, муҳити гашту гузори он одамони ёрдамчие ки бо либосҳои хелаи маҳбусӣ дар он ҷо мегарданд, ба ӯ таъсир мерасонад. ва толори судии СИЗОи шаҳри Душанбе ба ман шинос аст. ман дар он чанд мурофиаро гузарондам ва метавонам гуфт ки вақте ки шумо ба ин толори суд медаред, аз тарафи чап ва аз тарафи рост қафас аст ва даруни ҳамон қафас судшавандаро мешинонанд. албатта судшавандаро ба назди ба ин толор бо наручник меоранд, баста мебиёранд, дастҳояш паси сар карда мебиёранд, дар баъзе мавридҳо умуман дастҳояш болову сараш поён чунонро ба шакле меоранд ки дилхоҳ шахсе ки мебинад фикр мекунад ки ин аллакай ҷинояткор аст. зарурият барои гузарондани ягон суд ҳам нест. вақте ки судя ба чунин муҳит медарояд ва мебинад ки одамеро ки бояд ӯ парвандаашро муҳокима кунад, аллакай дар паси панҷара аст, аллакай вай бо наручник оварда шудааст, дар гирду атрофаш посбонҳо ҳастанд, ба ғайр аз прокурору судя, прокурору адвокат ягон каси дигар нест. дар ин ҷо ба ӯ аз ҷиҳати психологӣ рӯҳан ба ӯ таъсири
манфӣ расонида мешавад барои фаъолияти беғарази кориаш. дилхоҳ шахс агар касеро бинад дар паси панҷара ва мо гӯем ки ин одам ҷинояткор аст, якум фикр чунин мешавад ки албатта ки ҷинояткор будааст ки паси панҷара аст. дар ин ҷо яке аз принсипҳои мурофиаи судӣ, яъне ки эҳтимолияти бегуноҳӣ, барои инро презумпсия невиновности мегӯянд, яъне ки то ҳукми судӣ ба қувваи қонунӣ надаромадааст, ягон касро ҷинояткор номидан мумкин нест. бинед дар ин ҷо чӣ хел вайрон мешавад. чоршанбеев то ҳол ҷинояткор нест, муҳокимаи судӣ нашудааст, вале ӯ дар муассисаи ислоҳӣ аст, дар СИЗО нигоҳ дошта мешавад, ҳолон ки тамоми шарту шароит буд ки ҳуҷҷатҳои ӯ аз дасташ гирифта шавад мисол, ва чораи пешгирии ӯ ҳамчун чораи нарафтан аз манзили истиқоматӣ, берун набаромадан аз ҷои истиқоматиаш татбиқ карда шавад. вале мақомоти мо ин шахсро гирифта маҳкам мекунад ва ӯро дар даруни СИЗО боз муҳокимаи судиро оғоз мекунанд. пас саволе ба миён меояд ки худи толорҳои судӣ оё фақат барои мурофиаҳои гражданӣ ҳастанд, барои бекор кардани ақту никоҳу дигару дигар? далеле ки мақомоти суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ овардааст, яке аз он аст ки бинобар сабаби бисёр ҳам расонавӣ шудани парвандаи Чоршанбеев эҳтимол ҳаст ки издиҳоми зиёди мардум дар назди бинои суд ҷамъ шаванд. далели умуман бемаънӣ, бемантиқ ва метавонам гуфт ки далеле ки гапҳои худи ҳамин ҳукуматдорони ҷумҳурии Тоҷикистонро зери шубҳа метавонад. кадом гапҳояшонро? гапҳои он ки дар Тоҷикистон оромӣ аст, субот аст, қонун, волояти қонун барқарор ҳаст ва мақомоти қудратии Тоҷикистон қудрате доранд ки тамоми амалиётҳои ғайриқонуниро бартараф кунанд. мақомот ин тавр мегӯянд, вале суд мегӯяд ки мақомоти қудратии Тоҷикистон, яъне ки ҳамон хадамоти нигоҳдории тартиботи ҷамъиятии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ягон имконияти нигоҳдории тартибот дар назду дар толори суди мисол ё ки дар атрофи суди Исмоили Сомониро надорад. яъне ки вазорати корҳои дохилӣ аз уҳдаи ба танзим даровардани 20 нафарми 30 нафарми шахсе ки дар назди толори суд ҷамъ мешаванд, аз уҳдаи ин шахсҳо намебарояд ва барои ҳамин ҳам зарурият пайдо мешавад ки ин шахсро мо бояд дар СИЗО парвандаашро баррасӣ кунем. ин як чӣ мегӯянд ба русӣ як пасел мегӯянд, як хабар ба мо ҳаст ки ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ки хоҳед ки шумо дар мурофиаҳои наздиконатон иштирок кунед ва дар имконияти ворид шудан дар толори судӣ дошта бошед, аз баррасӣ кардани чунин парвандаҳои хештаворатон, наздиконатон дар расонаҳо дасткашӣ кунед. нағзаш расонавӣ накунед, чунки чунин парвандаҳоро мо ҳатман дар СИЗО мебинем. пас савол ба миён меояд ки барои чӣ ин қадар маблағ ба вазорати адлия равон карда мешавад, барои чӣ ин қадар маблағ ба судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон карда мешавад ки онҳо бино созанд, барои чӣ толори судӣ лозим аст, барои чӣ суд аллакай ҳукми худашро, ҳукми айбдоркуниашро аллакай баровардааст. оё суд имконияте надорад ки дар толори маҷлисгоҳи судӣ баррасӣ кунад парвандаро? оё имконияте нест ки дар он ҷо ба ғайр аз одамону аз он стажёроне ки дар суд иштирок мекунанд пур кардани толори судӣ иҷозат диҳад ки дилхоҳ шахс дароянд хештаборонашон, дароянд расонаҳои мустақил, расонаҳои давлатӣ дароянд он назоратчиён аз ташкилотҳои байналхалқӣ ва бинанд ки дар ҳақиқат дар кирдорҳои Чоршанбеев даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ будааст. вале дар СИЗО гузарондани парванда монеа сохтан барои иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ, монеа сохтан барои иштироки
шаҳрвандони оддӣ оиди дидани оне ки чӣ хел адолати судӣ аз номи онҳо дар судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешавад, ин аллакай худаш як ҷиноят аст. Ин тасдиқи онро дорад ки ҳукме ки нисбати чоршанбеев бароварда мешавад ғайриқонунӣ мебошад. аллакай чӣ ҳукме ки нисбати ӯ мебарояд ғайриқонунӣ аст. мо 100% боварӣ дорем ки судҳои Тоҷикистон ва моддаи 307 ягон касро сафед ҳам намекунанд ва он нишасти матбуотие ки раиси суди олӣ Шоҳиён, Шермаҳмад Шоҳиён дар бораи он ки 2-3 парванда бо ҳукми сафедкунӣ баровардааст, ин парвандаҳои дорои хусусияти даъвои хусусӣ мебошанд. яъне ки чунин парвандаҳоро шахс фақат худаш бо пешниҳоди худаш нисбати ин шахс парванда оғоз карда мешавад. ин ҳамин таҳқир, лату кӯби сабук, зарари сабук, чизое ки онқадар ҳам аҳамияти ҷомеавӣ надоранд. вале бо моддаи 307 боварӣ комил дорем ки нисбати чоршанбе ҳукми ғайриодилона бароварда мешавад. акнун мехостам диққати шуморо боз ба як чизи дигар ҷалб кунам, ба ҳамин моддаи 307. моддаи 307 қисми 2 нисбати чоршанбеев бо моддаи 307 қисми 2 банди А ва Г парванда оғоз карданд ки қонун онро чунин шаҳр додааст. яъне даъватҳои оммавӣ ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ё бо роҳи зӯроварӣ нигоҳ доштани он, ё бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ, ё бо роҳи зӯроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии ҷумҳурии Тоҷикистон. агар ин кирдор такроран бошад, бо истифодаи воситаҳои ахбори омма ё шабакаи интернет содир шуда бошад ва ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 15 солро дар бар мегирад, бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати аз 5 сол ё бидуни он ҷазо дода мешаванд. яъне ки аз 8 то 15 сол имконияти ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани чоршанбе барои такроран ва ба воситаи ахбори омма ё ки интернет ҷавобгарӣ мумкин ки нисбати ӯ таъин карда шавад. вале биёед диққат кунем, даъватҳои оммавӣ бояд бошад ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ. кадом амал дар ин ҷо 3 амал оварда шудааст. даъватҳои оммавӣ бояд бо роҳи зӯроварӣ якум ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ. чоршанбеев кадомашро кардааст? даъват кардааст ки ҳокимияти давлатиро биёед ғасб кунем бо роҳи зӯроварӣ, яъне ки ҳокимиятро шӯриш кунем, ҳокимиятро худамон гирем, ҳокимияти ҳозираро барканор кунем, ё ки ӯ гуфтааст ки биёед бо роҳи зӯроварӣ ҳамин ҳокимиятро нигоҳ дорем, ҳокимияте ки аллакай онҳо доранд бо роҳи зӯроварӣ онро нигоҳ дорем, ё ки гуфтааст ки бо роҳи зӯроварӣ биёед ки ҳамин сохти конститутсиониро вайрон кунем, ё ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ба қисмҳо тақсим кунем. ва албатта ки ҳамаи ҳамин корҳоро онҳо бояд бо роҳи зӯроварӣ мекарда бошанд. ман боварӣ умуман надорам ки чоршанбеев чунин амалҳоро карда бошад. хеле ки аз чанд наворе ки тамошо кардем, дидем, медонем ки чоршанбеев фақат ибрози ақидаи худашро кардааст дар бораи вазъи сиёсиву иҷтимоӣ дар хорух дар охирҳои соли гузашта, дар бораи оне ки ӯ худро кӣ мешумораду тоҷик мешуморад намешуморад, ин ҳуқуқи вай аст, метавонад худашро касе шуморад, ин ягон мушкилие нест дар назди қонун. метавонад гӯяд ки ҳа дар паспорти ман навистагӣ тоҷик, вале ман тоҷик нестам, ин ягон ҷиноят нест. ин ибрози ақидаи инсон аст. инсон чӣ фикру ақидае ки дорад гап мезанад. вале агар фикру ақида бо роҳи зӯроварӣ ягон кор кардан бошад, агар ягон даъват бошад, ин аллакай даъвати оммавӣ барои содир намудани амалҳои экстремистӣ мешавад, ё ки ягон амали террористӣ.
اون چند نواری که من از چهارشنبه تماشا کردم، من در اون یگان عمل برای تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی ندیدم. عموما چهارشنبه درباره از دولت دنیوی و دولت مثال دینی گذاشتن سخن نکرده است. سخن درباره تغییر دادن مثال حکومت دولتی نکرده است. فقط ابراز عقیده تمام که این یگان عملی جنایتی نیست. عین حال مثال شما ممکن که سوال کنید که چی کار کردن ممکن است که ما حکومت رو مقامات قدرتی رو مجبور کنیم که آنها پرونده چهارشنبه رو در تالار سودی در سود اسماعیل سامانی برگزار کنند. حالا که امکانیت‌های استفاده دیگر تالارهای سودی نیز هست. برای چه اگر تالار سودی کم باشد و به گفته نمایندگان سودی اسماعیل سامانی اگر تمام همون ازدحام مردمی که جمع میشوند برای اشتراک کردن در مرافعه سودی چهارشنبه نگنجند، برای چه ممکن نیست که پرونده چهارشنبه رو در تالار سودی عالی برگزار کنند؟ تالار کلان همه جا میگیرد، یگان مشکلی نیست. یکی از سوالها در اینجا باید مقامات سودیان نگن که این خیلی ممکن نیست، یا در سودی اسماعیل سامانی یا در سیسو. این خیلی نمیشه، بلکه تاریخ نشان داد که محض خود همین سودی شهر دوشنبه پرونده برادری من بزرگمهر یاروف رو به جایی که در سودی شهر دوشنبه گذراند در سودی ناحیه فردوسی گذراند. یعنی که از روی قانون گویا تغییر دادن جای سودی بوده است و باز دقت شما رو به آن میرسانم و دقت همان سودجوها و پروکورورها رو به آن میرسانم که در گذراندن در دیگر جای مرافعه سودی در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در کودکس مرافعه جنایتی که تمام عملهای شما رو اوید تفتیشات پیشکی، اوید گذراندن سود، اوید گذراندن سودهای مرحله کاساسیونی و نظارتی با تطبیق در آورده است و با تنظیم در آورده است و باید شما طبق همون باید کار کنید. در آنجا درباره سود سیار نگفته است. از یک جا به یک جای دیگر گذراندن سود و باز اون که در تالاری مؤسسه اصلاحی در سیزو گذراندن عموما سخن نرفته است، چون این مفهوم گذراندن سود سیار فقط در کودکس مرافعه گراجدانی هست. یگان سبب اساسناک، یگان اساس قانونی برای گذراندن مرافعه سودی چهارشنبه رو من در سیزوی رقم 1 شهر دوشنبه عموما نمیبینم. گذراندن چنین سود و نتیجه چنین سود رو من همچنین یک عمل غیر قانونی، جنایتکارانه و حکمی برآورده آن رو نیز غیر قانونی حساب میکنم و از ادوکات های او، از تمام همان اشتراکچیان پرونده خواهش میکنم که اگر امکانیت باشد با هر بهانه با تالار سودی با تالار همین سیزوی رقم 1 در وقت گفته مقامات حاضر نشوند. با هر بهانه، با بهانه کسل شدن یا که با بهانه شکایت از بالای همین تعیینات سودی آوردن باید حاضر نشوند، باید طلبات زیاد شود، چون که خلق حقوق دارد درباره تطبیق چگونه تطبیق شدن عدالت سودی، نه فقط نسبت چهارشنبه بلکه نسبت دلخواه پرونده خبردار شود. خلق این قوه اساسی است و خلق این حکومت اساسی همین دولت تاجیکان می باشد. حکومت در دست خلق است. خلق حقوق دارد که درباره رفت مرافعه سودی خبردار شود. ببینید یک مسئله دیگر در اینجا باز پیدا می شود دوستان عزیز، این داخل شدن به تالار سودی، داخل شدن حتی به بینای سود. این عین حال یکی از مشکلات های هست. حتما شما رو پاسبان های غیر اشتراکی همون سود از کدام تشکیلات ها و اداره های محافظتی پرسان میشوند به کجا می روید، پیش کی می روید، برای چی می روید. از دست شما تلفن، دیکتافون، دیگر اسباب و سمکه و دیگر چیزایتون رو کشیده میگیرند
این غیر قانونی است. این غیر قانونی است. حکومت ما همینقدر حکومت ابرقدرت به گفته مقامات تاجیک، همینقدر بوی که حتی برای ساختن زواد و کارخانه مبلغ جدا نمیکنه، چون که زواد و کارخانه بسیار ساخته شده است، از اقولی هم زیادتر شدگی. پول رو برای انشاءات‌های یک نمایشی میسازند، باغ میسازند، هیکل میسازند، دیگر چیز دیگر. برای چی؟ آنها نمیتوانند به مثل سودهای فدراسیون رسیدن، به مثل سودهای دیگر دولت‌های دموکراتیک یگان اسباب معین کننده همان اولادهای آهنی و برنده و خلنده و یعنی به گفته رسو متال اسکاتل و دیگر چیز گذارند که هر یک دلخواه شخص درآید از طرف به سود درآید، اون کار خودش رو حل کند. شخص وظیفه‌دار نیست که باید کارمندی کدام کارخانه محافظتی مثال ردلاین میگویم، مثال سود شهری دوشنبه رو ردلاین، سود فردوسی رو ردلاین همین کمپانی محافظت میکرد و ما باید میگفتیم محترم کارمندان ردلاین، ما ادوکات هستیم، من جبردیده هستم، من عریضه آوردم، من باید پیش فلان سودیا روم و از آنها اجازت پرسیم که ما درآییم به سود یا که نه درآییم به سود. چونین رفتار، چونین کردار این علامت کروپسیا غوطیدن سودهای تاجیکستان هست. یگان آدم به اجازت به آگاهی نمیدرآید و ما میتونیم دلخواه کاری که کنیم کردن میگیریم. مثال عادی با شما میارم، در یکی از مرافعه‌های بزرگمهرم ما میخواستیم درآییم، نمایندگان تشکیلات‌های بین‌المللی جمع شده بودن، خشتبار جمع شده بودن، بزرگمهرشون رو درآوردن، مادرم درآمد و خواهرم. وقتی که من هم گفتم که میدارم، گفتم که جا نیست، من جای نیست دیگر، تالار پر شده است. جنگ کردم، جنجال کردم، همین جنگ و جنجال من رو شونیده، حتی در رو من بستم که کسی که میخواست با کاری خودش درآید به سود نمیموندم در اومدن. میگفتم اول مسئله من رو حل کنید. برای چی من نمیتونستم درآیم؟ من ادوکات نبودم اون وقت، من یک شخص عادی میخوام در بررسی پرونده بزرگمهر رو اشتراک کنم. ممکن نیست. القصه ما رو به نزد رئیس سود دعوت کردن، رئیس سود گفت که در اونجا جای نیست و حتی با من یکی از همون پاسبان‌ها، قراول‌های همونجا میرفت و من رفته امکانیت پیدا کردم که همون دری که تالار سودیه که سودی برادرم میگذشت کمتر کشویم و بینم، باور کنید نصف تالار خالی بود. برای چی؟ سودها میترسند که پرونده رسانوی نشود. برای چی در پس درهای بسته میگذرانند؟ برای چی پرونده چهارشنبه در پس درهای بسته میگذارند؟ برای آنکه نسبت چهارشنبه یگان دلیلی صادر کردن جنایت او وجود ندارد. اگر شخصان درآیند درباره رفت پرونده، درباره سخنرانی چهارشنبه درباره آنی که ادوکات‌های او خودی او چگونه رد میکنند دلیل‌های پیشنهاد شده مقامات تفتیشات را به همگان میرسانند، برای همین در اومدن ممنوع کرده می شود. پرونده ها پسی درهای بسته میگذارند و تمام همین پرونده ها میتوانیم گفت که غیر قانونی هستند. نوابسته از آن که چند سال حکم میتونند چی عیب اعلان میکنند، تمام اونها پرونده های غیر قانونی الکی از روزی برآوردن چنین تعیینات ها حساب میشوند. من باز یک بار دیگر با مقامات های سودی جمهوری تاجیکستان، با همون کارمندان سودی اسماعیل سامونی، با همون سودی که حتی نامش رو نمیدونیم چی است، چنان مخفی میگذارد این رفتی پرونده ها، مراجعت میکنم. یک بار دیگر دوستم عزیز گفتم، میتونم شما رو دوستم یک بار دیگر نظر کن به قانون گذاری، نظر کن به همون موادهای پرونده، شناس شو به موادهای پرونده، بعد تعیینات رو برآور. شما یک حکومت شاخه، حکومت مستقل هستید. شما وابسته از حکومت اجراییه، از مقامات قدرتی نیستید. درباره خودتون فکر کنید، درباره فرزندان خودتون فکر کنید، درباره آینده خودتون رو فکر کنید. چخیلی که شما امروز سود میکنید، باوری کامل داشته باشید که پگاه نیست شما را در چنین شرایط سود میکنند و بعد شما از پای جستجوی ادوکات میشوید،
حالا که ادوکاتورا رو عموما نابود کردن. و بعد شما میخواهید که رسانه‌ای شود قضیه شما و مثل همان رئیس شهری کلوب در تالاری سودی بانگ میزند که من گناهگار نیستم، من این خیلم، من اون خیلم، من یگان کار نکردم، من افسری پیادهگرد صدیق امام علی شریف رحمون رو بودم. از حاضر که اگر شما همین قانون ها رو تطبیق نکنید، درستی قانون ها رو تطبیق نکنید، کمتر استوار باشید در پوزیسیون خودتون، شما از یگان کس متهم نیستید. شما تالاری سودی دارید، دعوت کنید همه را در تالاری سودی، در همانجا بررسی شود پرونده. شما که از تفتیشات متهم نیستید. من باوری کامل دارم که مثال شما را یگان کس با پاره دستگیر نکرده است که همین عیب در گردن شما باشد که دل خواه پرونده هایی که تفتیشات میگوید کدام حکم برار همون حکم رو میبرید، وگرنه مواد های نسبت شما جمع کرده را ما رسانه‌ای میکنیم و شما را شرمنده‌وار از کار پیش میکنیم یا که زندانی میکنیم. مرد شدن در کار اقلا یک بار مرد شوید و دویم بار الکی نمیترسید. یک شما که حرکت کردید از شما یاد میگیرند دیگر سودی ها شاید یاد گیرند. ما همیشه میگوییم، شما میگوید همیشه طرفداران حکومت جمهوری تاجیکستان، طرفداران همون سیاستی که حکومت تاجیکستان پیش گرفته است، دولت ما حقوق بنیاد است، دولت ما دموکراسی است. بیاید آغاز میکنیم از پرونده چهارشنبه. بیاید از همین پرونده آغاز میکنیم، دموکراسی خود رو، حقوق بنیادی خودتان رو نشان دهید. چی ضروریت هست برای گذراندن پرونده کشاد در مؤسسه ناکشاد؟ چی خیلی دلخواه شخص میتواند که در همین بررسی پرونده چهارشنبه اشتراک کند؟ با او عموما وارد شدن با بینای با همون داخل حولی حتی سیزو اجازت هم نمیدن. رسانه ها میتوانند براین، البته اجازت هم نمیدن. من باوری دارم اگر دراین هم باز همون رسانه هایی که دولتی هستند و با کامera و دیکتافون و دیگر اسباب‌های تجهیزات ثبت و شنوایی می‌دارند که همون کادر و رکورس‌های مخصوصی که به آنها لازم است همون را ثبت کنند. باز در اینجا مثال پرونده بزرگمهر یارو و ادوکاتی و محکمов نوریدین رو میارم برای شما. وقتی که سال 2016 ماه اکتبر روزی خواندن حکم آنها معین شد، ما همگان جمع شدیم در تالار نشسته بودیم، انتظار بودیم که بزرگ مهرشان رو میبرن قطعی اکوی نوریدین و دیدیم که در همون تالار علاقه کدام نواربرداری بود، حالا که ما دعوت نکرده بودیم، حالا که یگان نواربرداری رسانه های دیگر نبود که ما شناسیم آنها رو یا که دانیم. این نواربرداری دولتی بود، نمیدونم از وزارت کارهای داخلی بود، از یگان کمیته دولتی امنیتی ملی بود، از کجای بود نبود، فقط برای تیار کردن نوار اویدی آن مثال برای برنامه‌های ویکیدی خبر میدید و دیگر جمع شده بود. وقتی که بزرگمهر و نوریدین محکمov رو از پدولی سود برآوردن و آنها رو با دستان با نروشنیک محکم می آوردن، همون نواربردار در کریدور حتی میخواست که آنها رو ثبت کند و در اینجا بینید عقل و ذکاوتی بزرگمهر یارو و نوریدین محکمov رو که آنها هر دو با کتاب آمده بودن، کتابی که بزرگمهر در دست داشت و منم خیلی برداشته دستانش محکم، منم خیلی برداشته در کریدور میرفت، این کتاب قرآن شریف بود و کتاب در دست نوریدین محکمov این سرقانون بود، کنستیتوسی بود. و وقتی که آنها را در پس پنجره محکم کردند و حکم خواندن سر کرد سودیا مدت 1-2 ساعت، نواربردار از اون طرف از این طرف از پس ما از پیش ما از پس سودیا و پروکورور از همه طرف کوشش میکرد که روی بزرگمهر و نوریدین محکمov رو به همین کتاب ها ثبت کند، ولی این با او میسر نشد. همیشه در نزدشان در دستشان
боло бардошта, бузургмер дар дасташ Қуръон, Нуриддин Маҳкамов дар дасташ конституция буд. Ба онҳо мегуфтанд ки мо эътироф намекунем ин ҳукми шуморо, мана қонун дар дасти мо ҳаст мегуфтанд ва ишора бар он буд ки онҳо ҳақ ҳастанд. ишора ба ин ду китоби муқаддас буд. ман аз ҳамин чизҳо ҳукуматдорон, аз ҳамин чизҳо судҳо, аз ҳамин чизҳо прокуророни бесаводи мо метарсанд ва барои ҳамин чоршанберо гирифта ба дар сизо парвандаи ӯро чиз мекунанд, парвандаи ӯро баррасӣ мекунанд. дӯстони азиз, ман дар ин ҷо дар экран ҳамон чизро овардам, линки StreamYard. агар шумо хоҳиш дошта бошед, ягон фикру ақидаи худро агар хоҳед гӯед вобаста ба парвандаи чоршанбе видеоем ки дар бораи чунин парвандаҳо, дар бораи чӣ гуна адолати судӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро карда мешавад, барқарор мешавад, ё ки намедонам чӣ мешавад, метавонед ба ҳамин линк дохил шуда фикру ақидаи худатонро гап занед. агар ягон савол дошта бошед, марҳамат, ман имконият бошад, донишам бошад, ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. ман дар чат як бори дигар ҳамон линкро мепартоям. метавонед саволҳои худро ҳам дар чат нависед, метавонед дохил шуда савол диҳед, гап занед ва ягон роҳи маҷбур кардани ҳукумат, маҷбур кардани мақомоти давлатӣ барои даст кашидан аз чунин корубор, аз чунин роҳҳои гузарондани судҳои ғайриқонунӣ бояд ёфта шавад. набояд ҷомеаи шаҳрвандии мо ба ном фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии мо аз чунин масъалаҳои хеле ҳам муҳим саркашӣ кунанд, ин масъалаҳоро баррасӣ накунанд фақат дар бораи он чизе ки ба онҳо гӯё хатар надорад. не, дӯстони азиз, масъалаҳои бехатарии давлати мо ин масъалаҳои муҳим аст ва инро гуфтан дар кор. ва яке аз бехатариҳои, яке аз ҷузъҳои бехатарии давлат ин адолати судӣ аст. дар давлате ки адолати судӣ нест, дар бораи ягон бехатарӣ гуфтан, сухан рондан ҳам мумкин нест. дар чунин давлат новобаста аз кӣ будани шумо мумкин аст нисбати шумо дилхоҳ парванда оғоз карда шавад, дилхоҳ туҳмат ҳам карда шавад, дилхоҳ амалҳои нисбати шумо содир карда шавад ва шумо наметавонед ки худатонро ҳимоя кунед. шумо наметавонед ки қазияи худатонро ба мардум расонавӣ кунед ва гӯед ки ман далелҳои худро низ дорам оиди айби шумо, ки ман бегуноҳ ҳастам ё ки қисман гунаҳкор ҳастам. барои ҳамин чунин масъалаҳоро гуфтан дар кор, на фақат дар бораи саломатии сагу пешаки бехонаву бедар, дар бораи тозагии лаби каналу дарёҳову ин сувусуни гирду атрофи Душанбе, дар бораи ҳақорат кардани мисол гаппартои духтарон ба писарону писарону ба духтарону бо сиёҳшиша гаштану дар светофор наистодан, он чизое ки дуруст аст, гуфтан лозим аст, вале ки ман зарур мешуморам ки фикр мекунам ки чунин масъалаҳои фундаменталӣ низ аз ҳама асоситар аст. яъне ки риояи дақиқи қонунҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи конститутсия, маҷбур кардани ҳокимон, маҷбур кардани мақомоти қудратӣ оиди риоя кардани мана ҳамин қонуну қонунгузорӣ. ягон каси мо, на ман, на шумо ягон кафолати онро надорем ки мо дар оянда суд намешавем ва маҳз ҳамин хомӯшии мо боиси он мешавад ки моро ҳамин хеле ки чоршанберо суд мекунанд, чунин парванда оғоз мекунанд, касе дар бораи мо хабардор намешавад ё ки дар бораи далелҳои мо касе намедонад. дӯстони гиромӣ,
این بود اون چیزی که من گفتنی بودم. یک بار دیگر کوتاه رزومه اون رو با شما گفته میدم. من همچون رئیسی فوند بزرگمهر یوروف فاوندیشن جمشید یوروف هستم، حقوقشناس. اون حکمی که نسبت چهارشنبه میبراید الکی غیر قانونی حسابش میکنم، چون که قبول نمیکنم چون این مرافعه سودیه که در تالارهای مؤسسه‌های اصلاحی در سیزو در یگان محبسخانه‌ها گذرانده میشود. حالا که سودهای جمهوری تاجیکستان زال دارند، تالارهای مجلسگاه‌های سودی دارند و امکانیت گذراندن سودها در آنجا هست. اون دلیلی که سود اسماعیلی سامانی برای با گفت خودشون کشاده ولی در جای پوشیده گذراندن مرافع سودی آورده است، یعنی رسانوی شدن پرونده چهارشنبه، امکانیتی جمع شدن ازدحام زیادی مردم و خلالدار ساختن برقرارشوی یعنی که تطبیق عدالت سودی رو نیز یک گمراه کنی مخصوصی مردم حساب میکنم، چون که حالا هیچ کس نمیداند که کی جمع میشود، چند نفر جمع میشود. در جمهوری تاجیکستان میلیسیا هست. میلیسیا میتواند که اگر این ازدحام با اشوب خیزد با یگان بسر و سامانی کند در نزد اطراف دادوبای و فیغام کند، میلیسیا میتواند که آنها را چاره‌های لازمه را تطبیق کند. این یکم. اگر تالار سودی کم باشد، سود اسماعیلی سامانی میتواند که سود را در تالار مجلسگاه سودی عالی گذراند، چون که بررسی پرونده بزرگمهر یوروف یک بار دیگر اثبات کرد که ممکن بوده است که سود در دیگر ناحیه میگذرد ولی تو رو برده در دیگر ناحیه سود میکنند. سود شهر دوشنبه تمام مجلس‌هاش رو در پرونده یکم بزرگمهر یوروف در سود ناحیه فردوسی میگذرد، چون این امکانیت بوده است. و سوال یک نقطه دیگر، سود میگوید که اگر ازدحام جمع شود ما نمیتوانیم که عدالت سودی را درست تطبیق کنیم، با ما خلال میرساند. چی خلال میرساند؟ با شما فشار خلال میرساند. فشار چیز؟ فشاری که مردم از پایان داد میزنند که آزادی با چهارشنبه. آیا شما درباره آن فکر نکردید که با تلویزیون با رسانه‌هایی که با دولت کار میکنند مراجعت کنید و گویید که برای چی شما مثلا در اینترنت هم برای چی شما در تلویزیون در رسانه‌های اینترنتی در دیگر جا محمد باقرов را الکی در نزد ما سودجوها جنایتکار اعتراف کردید. چهارشنبه را شما الکی جنایتکار اعتراف کردید، گویا که اینا عضو یگان سازمان متشکل جنایتی بودند. و این گفته‌های شما این پای در پای در رسانه‌ها نوشتن و تکرار کردن که محمد باقر جنایتکار است، فلانی جنایتکار است، چهارشنبه جنایتکار است، آیا این با شما تاثیر نمیرساند که عدالت سودی که شما گویا تطبیق میکنید کمتر کاسته شود و دیگر یابد؟ و محض همان جمع شدن 10 خشتبار 10 یورو رفیق 4 نماینده واسطه اخبار عمومی که میخواهند یگان چیز ثبت کنند، میخواهند اوید رفتی مرافع سودی از آن اشتراکچیان یگان نوار گیرند، نخواه همان آدمان برای شما خلال کنند. حالا که ما میدانیم که اگر آنها داد و وای کنند و فیغام کنند و تریزشکنی کنند، برای این مقامات قدرتی است، برای این میلیسی است. برای که شما این چاره پیشگیری چونین به ترتیبی ها رو پیشگیری نمیکنید، فکر نمیکنید؟ برای چی شما با جای دعوت کردن یک نریاد میلیسیا برای پیشگیری کردن همین اشوب هایی که خودتون هم حال گفته ایستادید که شاید به عمل آید، چون این چاره ها رو پیشگیری نمیکنید، تطبیق نمیکنید، فکر نمیکنید و یک بار کار از همه آسان رو انتخاب کردید، در درون سیزا کشاده میگذارونید. این عمل شما سودی ها نادرست است و تمام حکمی که نسبت چهارشنبه میبراید
غیر قانونی ما اعتراف میکنیم و از ادوکات ها چخیلی که گفتیم خواهش میکنیم که خواهش ما باز بهتر میدونید چیکار کردن در کار، ولی حد امکان کوشش کنید در مرافعه اشتراک نکنید، به هر یک راه و واسطه اشتراک در دیگر پرونده، بیمار بودن و با حتما نوشتن و ارسال نامه و مراجعت ها و شکایت ها از بالای همون تعینات سودی. البته که شما در داخل کار میکنید و بیشتر از من خبردار هستید درباره این وضعیت، من شما را یاد دادنی هم نیستم، ولی این یک تکلیف دوستانه من به شما بود. دوستان عزیز، تشکر برای دقتتون. یک بار دیگر میخواستم شما را با آن تکلیف کنم که با کانال ما بزرگمهر یارو فاوندیشن ابونه شوید تا اینکه ما دستگیری شما را در نمود ابونه و لایک بینیم و بیشتر چون این برنامه ها رو کنیم. اویدی برگزاری یگان پیشنهاد شما، اویدی برگزاری دیگر برنامه های ما در کدام فرمت گذرانده شوند، کدام مسئله ها بررسی کرده شود و اگر یگان سوال داشته باشید مرحمت شما در زیر همین نوار میتوانید به ما ارسال کنید. تشکر زیاد برای اشتراکتان. با شما من بودم جمشید یارو.